kureka abana bagakoresha ikoranabuhanga igihe kirekire ese ni byiza? Siyansi kugeza ubu ntivuga rumwe ku ngaruka z'umwanya abana bashobora kumara kuri ecran za televiziyo, telefoni na mudasobwa. Muri iki kiganiro tugiye kwifashisha abashakashatsi batandukanye twumva ishingiro ryabo n'icyo babivugaho. Ikaze. Umwanya abana bamara kuri bene ibyo bikoresho uhuzwa n'amakuru mabi, uhuzwa n'ibibazo by'agahinda gakabije mu bakiri bato, ibibazo by'imyitwarire no kubura ibitotsi. Susan Greenfield, inzobere mu bijyanye n'imikorere y'ubwonko, we avuga ko gukoresha interineti n'imikino yo kuri mudasobwa byangiza ubwonko bw'abana ndetse babyiruka adolescents. Nyuma ya 2013, Susan yagereranyije ingaruka mbi z'umwanya munini kuri ecran screen n'ingaruka mbi z'imihindagurikire y'ikirere, ikintu abantu benshi batafashe nk'igikomeye. Gusa ubu abantu benshi noneho barimo kubona ko bikomeye. Ese ingaruka mbi nk'uko tubikeka ni izihe? Pete Hegseth, umwarimu mu bijyanye n'imitekerereze muri Bath Sub University, ni umwe mu barimu bavuga ko nta bimenyetso bihari by'ingaruka mbi z'umwanya munini kuri ecran screen ku bana. Gusa asesenguye ubushakashatsi amagana ku buzima bwo mu mutwe n'umwanya abantu bamara kuri ecran hamwe n'amakuru menshi ku bakiri bato n'uburyo bakoresha ecran, bigaragaza ko mu gihe kizaza abana bazajya barasanga bafite ingaruka zitandukanye. Mu gitabo cye yise Unlocked: The Real Science of Screen Time, anenga siyansi ishingirwa mu kwanzura ko ingaruka z'umwanya kuri screen ku bana ko akenshi harimo urujijo ubundi bitari ukuri. Yaranditse ati, ibimenyetso bifatika bya siyansi bishimangira inkuru z'ingaruka ziteye ubwoba z'umwanya kuri ecran mu by'ukuri ntabwo ari byo. Abandi banditsi 14 bo muri kaminuza zahatandukanye ku isi basesenguye inyigo 33 zatangajwe hagati ya 2015 na 2019 zo gukoresha screen, harimo n'iza smartphone, imbuga nkoranyambaga na video games, basanga bigira uruhare ruto mu bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Mu gihe bumwe mu bushakashatsi buvuga ko urumuri rw'ubururu rurekurwa na za screen rutera ibibazo nko gusinzira kuko rwangiza hormone yitwa melatonin. Inyigo yo muri 2024 yasesenguye ubushakashatsi 11 bw'ahatandukanye ku isi, yasanze nta kimenyetso nakuka ko urumuri rwa screen mu isaha imwe mbere yo kuryama rutuma umuntu abura ibitotsi. Yibuka kandi umushinga w'ubushakashatsi bw'umuganga wabonye ibintu bibiri. Icya mbere, yaganiraga cyane n'abantu benshi bakiri bato ku gahinda gakabije n'umunabi ndetse no kunanirwa cyane. Icya kabiri, benshi muri abo baganga bakoresha telefoni mu byumba byo gutekereza basanze abakiri bato bishobora kubagiraho ingaruka. Ati, twakoranye n'uwo muganga turavuga tuti okay, reka tugerageze ibi, dukoresha amakuru ukumva ihuriro ry'ibi. Amaherezo iryo tsinda ry'abaganga ryasanze ari ukuba bonyine bitera ibibazo byo mu mutwe bari bafite, aho ku mwanya bamara kuri ecran ubwawo. Inyigo imwe y'abashakashatsi bo mu Bwongereza no muri Amerika yarebye kuri screen z'ubwonko bw'abana 11,500 bari hagati y'imyaka 9 na 12 hamwe n'ubuzima bwabo muri rusange
ndetse n'igihe ubwabo bavuga bamara kuri ekara. Inzobere zitandukanye zivuga ko umwana abamara bakoresha umubiri wabo cyangwa baganira na bagenzi babo imbonankubone ari ingenzi ku buzima. Inyigo yakozwe hagati ya 2016 na 2018 yagenzuwe na Professeur Andre wo muri University of Oxford wize ingaruka z'imbuga nkoranyambaga na video game ku buzima bwo mu mutwe. Ubushakashatsi bwe buvuga ko byombi ahubwo bitera kuremererwa ndetse kurusha nuko byangiza. Iki gitekerezo gisubirwamo na Professeur Chris Chambers kuri agashami ka Brain Stimulation muri University of America. Benshi ibyo ndibabyemera. Itsinda Smartphone Free Childhood ryo mu Bwongereza rivuga ko abantu 1500 bamaze gusinya amasezerano yaryo abuza smartphone ku bana bari munsi y'imyaka 14 kandi babuza ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga abatarageza imyaka 16. Twengeja, umwarimu w'ibijyanye n'imitekerereze muri San Diego State University, yatangiraga ubushakashatsi ku mpamvu zo kwiyongera kw'agahinda gakabije mu bakiri bato teenagers. Avuga ko no gukoresha interineti no kumara igihe kinini kuri izo telefoni na televiziyo ari ikibazo gikomeye cyane kuri bo, harimo nko kunanirwa bya hato na hato, urumuri rwa ekara kuzica amaso y'abana mu gihe kizaza. Ubushakashatsi bumwe bwatangajwe na Denmark muri 2024 bwarimo abana 1081 bo mu miryango 98. Mu byumweru bibiri, 1/2 cyabo bahabwaga amasaha 3 gusa kuri ekara na screen mu cyumweru kimwe, maze bakamburwa tablet na telefone za smartphone zabo. Bwanzuye ko kugabanya umwanya bamara kuri screen na ekara bagize akamaro ku mitekerereze y'abana. Byongeye imyifatire yo ku bana ndetse n'abandi, nubwo bwongeraho ko hakenewe ubushakashatsi burushijeho. Ubundi bushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza, aho ababukoreweho basabwe kumenya no kwandika igihe bamara kuri ekara, bwasanze gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga bihuzwa n'ibyiyumvo by'agahinda gakabije mu bana b'abakobwa. Ishami ryawe ryita ku buzima OMS hagati aho rivuga ko umwana wese uri munsi y'umwaka umwe we adakwiye kujya kuri screen, kandi abana bataragira umwaka umwe ntibarenze isaha imwe ku munsi byibuze. Nubwo iyo usomye ayo mabwiriza yabo ahanini agamije gushyira imbere ibikorwa by'umubiri. Mu gusoza iki kiganiro, abashakashatsi bavuga ko ingaruka za telefoni ku bana ari urusobe, kandi icyemezo cyo kugurira umwana telefoni gikwiye kwigwaho neza. Abashakashatsi kandi batanga inama kugeza ubu ku babyeyi ko barinda abana kumara igihe kinini kuri ekara za televiziyo, mudasobwa na telefoni. Bavandimwe, mwakoze kubana natwe.